cia wa bomu wa maige kemondo gikiuma na nekio king roro rwetagwo ndi mwihĩtũkĩri absolutely a lovely one wa kameme kayuka muingi muthenya wa Thursday old school Thursday JKA Stiga kama kawaida kama dawa JKA iko wima the guitar gwera gukujera ruru gitari yes ni wira tuanu mani aingi mangiga gita muthemba ucio yes they'll look for a shortcut another key yes me wa maige kwa kameme kayuka mujine tuoka kwigangara yes jetagwo board chair gathaye deni Sakjen goni watho. It's a good afternoon ladies and gentlemen. Thursday atariki 14 mweri wa December mwaka wa 2023 Kwigangara. Karibu sana twigangara ginya cihande thinacara ya hwaire. Oh yes. How are you? Doing well and yourself? I am well too. Great. Yes. Nimekuona. Ndio mimi sasa huyo. Nimejileta. Ule ni Stacy. Oh, the Stacy. Yes. Walikuwa na mheshimiwa Jalango. Mewasikia hapa kwa jorua yako ni. Ndetu akira ne kuona mujumbe. Muthekania ta ithui. Na twira wenda gututara. Negua. Hey, he's doing okay. He's right. Ona ni ndale jorua yako thindagire mundu ni eturagira. Yes. Here ari atene mundu anyitagia. That was a very interesting account and the story. Yes, a great story. From rags to riches. Mundu ucio atega thamaki kuria Homa. Yes. No ne agediri akiuga uri athire interview ya mbere kuria Kiss 100. Yes. Kuru ko kwita kujiamini. It's a case of fake it till you make it. Kwa hiyo ndo mena maratathi. I know that story. Agethi hari andu me maratathi. Dakwira. The resilient spirit. I tell you. I loved that. Thank you very much Muthoni for that wonderful interview. Oh yes. Mheshimiwa Jalango. Mheshimiwa Jalas. Heavy J baba. Yes. Netwage ukana netuoka na besh. Ne. Reure. It is old school Thursday. Nema. Throwback they call it. Gwado maposta ambisha matimbt. Omudu agetha kafita katene. Na amwaituri. Netonyihagirwo. Ne bisa cia opposite tondu ria kwa urona go bisa cia no hoti ucio wa kuhurwo nyingi. Ni kuri maundu maingi muno mahapenire miturire-ini itu. Yes. They were never captured on photo. Absolutely. And the photos were not a priority then. Some very basic needs took charge. There are people who don't have their childhood memories. Nema. Yes. Very true. Aige. They are in their mind and in the minds of their kin. Amariraga na oral history. Oral literature. Ya kwirona we munini ri. Nwagite muthanduku. Kwiragwo we munini nwanyititwo ni murimu. Yes. Ginya muhirigano waku ohorete. Wahoneire ta beta. Kwa mundu mugo wakoro. Neto waku ohorete. No na ke Ngai ndarikitie nawe. Ngai ndarikitie nawe mwana wa nie. You can only rely on oral literature. Koguo memories nacio ni korwo itiganite. No ni kuri riri memories cia andu aria meihiko-ini. You see, marriages start somewhere, and some of them start profoundly in order, some coincidentally. Ni kuri ria cia proposal, will you marry me? Yes. And some people who are living together are yet to do weddings. Yes. Na nginya ciana ni ciikanirie. Ndio cio nio mateng'eraga kanitha makeruhithi. Na wikirika ine kiu menya no kuirwo ne tingingo na muhujia aroria amukundeka when you get to that you are over 40-50 years in marriage, your wife controls you. And you are okay since they control you with your children as well. Yes. Matikena kwanja muthuri mukuye. Re mutubia ekono murahu na muthuri mukuye ucoke ohererio neti. Don't look well. Nana nduzura hege turenge ine eterio ria mutegia reka atia.
So marriages ciakianjirio na mahusiano. And nowadays process hiyo nĩ koragwo ĩ faster gũkĩra tene. Arĩa me ihiko-inĩ cia tene rĩ nĩ more the toil of marriage. Yes. And those marriages had one thing in common, lasting. To nacio mũthingi rĩ. Yes. Nĩ ciagekagwo mũthingi-inĩ mũrũmuma. Yes. Rĩu athuri amwe makũra kwanja hĩnda kana mũno ya yo kwanda muhetire miaka yo ranjara itanaganda itandatu na miaka itandatu ndiagite mbara 18 na aria mamwendaga nienji keirio nginya hiyo yo ako ni murona haha ni ngoragwo na arama anguthiria na bakora. Nowadays people don't have that kind of patience. Kwa jogi hurro kwa muiki na ndugikienda kumuona. Ongerekerio horo cio no mumene na andu ao. Yes. Riu andu ringi meke iko-ini ri ni maririkana the first time matwarirwo kuria kwa andu a mundu uyu urenda. Yes. And you see, I'm saying that because it is around that time of the year. No ndoge mutwara kwina attention nene. Mutwara December kwina distraction. Kwina to distraction. Yes. Wiki undu we. Yes. Utiga kone new set of attention. Ya ndu moranagie as a by the way. Nanu uria mena karaja ndige muno no kuringana no guo ndona makeina manira na kuhehanirira ri gwiciria ni andu akanitha omwe meke tigithomo ona korwo no wira ri wira ucio ni wakira na ndui kana ndira uruka na mwiritu ucio hari uri atari. You know the DCI aunties, the forensics. Ni matho magira marwa mau basa ona thoguo na nyuko matamenyete mundu warehe ringi mukire mwehithanitio guo na andu angi no kurio my DCI family-ini forensics makirete nginya show oikie cio moka na karajari toti wa muru wa nyinari uri yari bali icio rangi ucio ti wa rugongo ruru ona ruthiomi itaigwa ni rware rurime ru ni rwa nyiri no atiriri dinakiugo ndureke ciume na ke nene yogera mucere. I do see girls would be introduced. Mwire tu mwanake ndeu gatiriri karaja he mundu woka nake na ndigwise mturi turamumenya mwire tu we mwega ndi mwega mwathani yagosu no mwako mutrain kuwa mwathani yagosu nikenda karorie muno the act tondu kwe marogie makauga mwathani yagosu kanitha miaraho miega tini mwega ni uri thiini waku ngaigwa gutepepe kana kwa babika ngirikana mitandiuko yake haria muti-ini ngicotheirie kabirwa ithimo ru ngakiwa ni uguo akono she is putting up anak. Yes. No ngitora muiki kwanyu uri urenda kuikia ri no mwaka ungiambire umu brief the orientation iro nginya wabe mwike orientation. Yes. No mu pinpoint riri ndio na family-ini ni andu aria either andu a kuhita uhoro ni uhoro tari urauma. Yes. Na no kuri andu very hostile and aggressive and hardliner. Yes. Tata wetagwo tata jabi ahanona tata jabi muthuri wake umite kuu kwanyu na ndigano yao ndiari njega ndiendete andu arwo ruriku ruu ucio ndukamuthikiririe muno na you will do away with the trouser. Iwe mifuto cha kwa jaraged ni uguthi haria rifarori utumirwo gitenge kiega na gitigekirwo mukato ona mundu athuria akaikikia na kabeti kani andu makaikia ni matigwa mabonete kibeti kinene kabeti kio gacaina
na pamu ona mutire mere ehe Karanja niwe okire no horo ndamugeithio ringi nini to Karanja nitokui turenda kumenya si uyu makamurota na kanwa uyu mugeni ri etagwo Juliet Jabi tukiruta wira nake kuria Nairobi makiria ma wira no ne matata ma kuruta horo ne ma OC crime na DCI ne tikimwiciria mecirio mega uria tungikiambia mucie nake kaiga no gwirire wa Karanja hey mwana wani those are your aunties your mom cannot give approval at that point wali warathikiria plenary ya debate na jaji yes wendo okaria wa muico the jury has to first speak though ndakaria ona ha we no matu he will not even react na maitho kaga mwana wani kwanyu niku gwito ne haria tetu tetu wa mburi tukoragwo hau okay aciari maikaraga kuu tuikaraga kuu my father ni mutungatiri he maundu maiguaga thauguo baugeka acia baba akoragwo na kirabu makamba magathita maigua ni kirabu ungithi hau gacatha buroti ri kamagua baba akoragwo na ba ikorwo Eldoret neo nene muno Starbucks sawa. You see, ladies would have their way. When Mundurume okay introduce you to the Rogori, it was a total blanket affair. Don't go title, don't go ginya any form of platform. Where near the May you really. Na adwasio. Yes. Ate ugire no ajiko. Atago Karanja. Dike damuona. Mbago kita na arata yakwa ndi Mundurume ndware ha woi okana mbogi nigetha we hithanio kou no tata no mamenyaga atiriri andu me amoka nari aya atatu matiri no uhoro wi haria nyina wangu body language ni kumera no yo ngirona matinda aithikuonio rui nona ne amuheherera maingi uciori ni uhoro riumo handu hari ndie kana ndiraira maitho kana ritho riu riake ni ria bangi asa ria bangi ni rekori kure o ni muguka o athuri ni gukirugiro marugagirwo no reke tuge njeri ni aruti anditi haraihu hahe na wira hahari agikeheria kiande kiu kiare sati-ini ri utumia kidaka kira ukiana na kiogothe waku ahanaga andu mundu nginya wai na side mira makai rokoda aso ni ahinja muno we ona haria andikio kitimuhinjire wa njohi azero ni omagwita kando wanake ukani turitata njeri riu tutina kumenya Karanja riu okay tukiria rata tinywe turauga riu we no murata wako uguo he mutumono twika hamwe uguo twarithia muturira wikirirwo Steve. Always starts there. Na no ire cokanio cemba. Wega proper. Thaija la fote mai.
matata iniri hatiaga tato mwe wina intelligence aga connect one and two akerace battery karaja kau niko mwanake ucio tie mokite nake mathiko ma mama we kuria Nyahururu ina ni maniko ndire keriganira oguo na atiriri wagweto guo ndaririkana hende mwandumite nduma ndwarire njeri haria ndeirwo ndicige ri mwanake ucio ruta wira nduke yo ya muhindi kaitasi kanisa riu mundu ni uyu na mako ni we ti muru ndonire na kio muno ne mundu wetwo Ian yarauga ria atwarirwo kwa mutumia wake uria mena ake riu mwaka wa 26 ri atoroku ero athie githie mutheri amejitako Ian na demo no gwa kirwa ti horo cio gura kiri uragura atumanira mutheri hau ona muthi one matuhirie ndugu tumana kiora tumana tiga ngano cia uira guku ni utunogetie uira weterere kiumia uira guku ni muingi atumia othe no maleruta uira we ni utumane kiora tumana uira ni wakasiana tigana uira no ke winyo ikano ndo mane kiora tumana ucio DK wa Maria urwetagwo gukenari I tell you kameme kayo kamwigirwa tukenyeria thaa 9:01 oh yes tukigangara yes old chair gatha ya Dennis Sekjen goni watho ita dan way na nice on strong boy Wanarengo is what's called Mama Shiro Arwa John D Show the original Wengo kameme kayo kamwige tukigangara Sekjen goni watho ita old chair gatha ya Dennis December Kwigangara edition lea Missouri tu last day tariki 14 mwezi wa December mwaka wa 2023 happy holiday oh yeah yani December tayari wiki igiri ni ciaiteka ndirakwira atiriri December ndiri yenyita riri gito kunyita ki mahindi ni guthonga aiko December twameigeria weekend gufucia tware weekend ya keri ya December ri ni umuthiri mweri 14 yes this will be the third weekend ni yakereka ni gatatu we ni yakereka ni gatatu tukwari riri December twameigeria ri twameigeria Friday go kwari second ni meno ni weekend ya gatatu tatiga na twina kana aya Saturday ni ithano Saturday ni ithano yes Saturday no ni ya 16 yes Saturday agini 23 egithate azigo kata gofucia na no menya Saturday igere cia muico ri ni thiguku ni thiguku yani aya okay turajia kuhorania ndi ndramenya tawadu dauma keboyo ndiumite to no na riu thiguku izetia ya mande thigo kwiriko ya kirithima gwakorwo kwi mande mweri 25 yes oguo murekio no wa Sunday Gadra bathia kanitha utuku murekio ri yes magathi Sunday muthenya na macoke utuku wega tumake hotha mathaa 24 aya ikurugia mwaka ni that fast aya na that fast ni Sunday Sunday otigere ne atia atirio ndungi matuko ni ma mwathani ni ma Jehova yani jathi wa iria ni ukumuonete guku jathi salimika sana yara mwae ko barago muthi athiete gutwara murigo Isiolo yes Isiolo is a very good drive. It's a remarkably smooth drive, actually very recommendable for a road trip. Yes wina ngari utararingiriria guthie ri yes na besa na cio itarakugia ke iruri
Isiolo is a beautiful drive. Actually, I should do the drive all the way to Moyale. Ndaviete Mersabit. Tugethi kuhigura the first Equity Bank. Actually, the first bank in Mersabit. Yothiete kuhigura tu na Alex. Mwaka uriko? Mama Kayai. Well, it's been a while. Ni miaka we mithiagu. Rami yare jake hindi iyo. Yakinyite Isiolo. Woi, gwakiri tene. Kuma haure. Nya Mersabit wa uthaga 6 hours of off-road. Corrugation wethuaga ukanoga tondu riu ni turathina Land Cruiser cia tua na matereba mo Land Cruiser mugo ngithika ona niguo igua ke meturu riu gari ni wethuaga ugethu na hindi buna escort utiathia guoguo. It must be very uncomfortable hindi iyo. No, it was uncomfortable and the dust was heavy. Yes, and you know there is no stopover. It was quite exciting kwa jaribu watu kuingira na kule thini theory, especially kufare na Marland radio na yodi yari ginya ramio na yokuma Marirare ni tuthiete onaku de kweka rugano kau kahoa. Very interesting. No igete na ku especially umete rugongo ni ugegaga tondu ukinyare ukondo andu aya ajari matiekira kindu na uku iguru we. No, but it's not an issue to them. Yeah, they are topless. Kau no kuhenge andu kidogo. Na mwaka ne tugete haya ya. No, they are topless. Even the small ladies na maikaraga oguo. And it's not an issue to them. The perception yaku nao ri ucio ti undu hario mekira gothe tu. Hivi ni igere we. Waiwa ndo no lea mimi shangara vasali na kusia shanga. Ungevaa nguo ndanda yangu. Okay, ndio alama mkuta hao wanavaanga. Hao wako sawa. Kabisa. No, we were out. Umeta na goku no abio make. Odocho kuma kugera mire no ababatite. Goku ni mehubangaga. Mekwa hingo kire kwa giarami. Twenda mugaka ne twamakire. Twarigirwo atiriri. No akanyuge kasa. Ati kuma ikaraga oguo. Yes. Tarau muthorire ugo. Na Stacy. You know, Vororio Muro ne avati au magarange. Yes. You will see wonder. They are topless. And it's not an issue there. Ko ni acceptable. It is their culture. Umeta na goko ni ukwamba uhingike kidogo. When I don't mutiganete marika. Ni ukuhingika. No, but you go there. The Samburus go there go for Suguta Valley. They are like that. The Turkanas go there go piu. They are Doria engineer Jesse na akiumagara ako wanurani. Goko na kuo kuri andu mangithi kuo mahate. Ona no marigo kira ako amuse. Oye, mbona wale wako hivi? Kwa sababu gani si chakula ya mtoto tu? Si chakula ya mtoto tu. Alex wa aikwetire a good friend ri. Weni agithiangite kuma ya kafegi. No atheka muno akiona ria tugegire. Mwete hakwi mwaramia tunua. Wata ECM uria ainaga. Mithemba yothe. Yamaga boss yamaleria. Digano horocio. No, you should move around. Ona hamu tugatiri twa ndake ndia biri yake ni twirwo muno. Tondu ndo yarahujiria ri. Ginya ihoero magukogu. Atiriri, that is the way they dress. It is their dress code. Mekira otumega the hagigo. Bas.
Utukathiricio ni ole thia thiriri. No kuhoteke please andu amegite kiambere. Machoke. Kababele hageikari arume. Agirwo aca andu aya ari. Ucio niguo nduire wa? Wow. Yes. Ndakihunjirie no. Urerairwo na guko gwitu ri. Yes. Ni ukuhingika. Muno. Ni kundu ku one. Gutire heho. The weather there is very humid and warm. Koguo they are okay. Do ona mirani do ikara yetari chati ku. So it's the same thing. No, ha mwiriga wa Sara. Nego. Mwana tu tikania we rocio. Tothi na muthoni. Merorerwo. Mwitira muthoni ku agirorerwo muno marigwo. Mwitu we nomo. Yo overdress. Niki kiramugia. Mwana himuziana yenyu mugojwa. Ero himuziana ni mugojwa ama shidaga ni hiko ni mwania. Na athungu moka ko ure no athungu no athungu makinya ko ure ona one makeragio ni undu ucio magaciaura athungu nao ni ko overdo. No, they do that. No to monire ko na makaga stay comfortable. I love it. No, it's a beautiful country, this one. No, gweci ne makirite marasa bit na ku kwa batarugo. Tugere ya marirare. Yes. Tutwikanirie ku. Riu ku kwa jeru nuku ukora andu maikarite oguo pio. Suguta. Mwana ndatinda akirutirwo okite thamo zini. Even young girls. What was your name matukanagia muno tondu. You see our mindset. Wakadira brasa. Tiraivi. Peda kena na date tu. Tukire na mbeca ciaku. Andu mai kwenderia riu migathio yao ri na the ornaments ri maba ma uthiururuka ri mamenya mutari uthiururuka one ta atano wambere nginya mwihumbero waku ni uramenyeka we nduri wa kuu yes mugeni ni wamba ugatura mutasonga kidogo waririkana mathogora maria uhuthagira uria mani saimu augaga rugongo. No, it's an amazing country. Pororio ne mwarie. And you are very diverse. You are jora mwaria tinginya arimu. It depends. Oko one yako ure is their culture. You know, the localization kwe mateo kiyo kiake. Mate kule matagika oguo. Yes. Ipendi na mundu kuria kiumite. Wagaithio ni Wanjohi kuma Machakos. Nimezalimika sana Wanjohi. Arauga ala. Yes, you should travel this country. Yes. And some far off coastal regions as well. Yes. Wagaithio kuma Mombatha. Nimezalimika no atugeithia. Mwandiki witu wa kuria Gicua-ini etagwo Ndego wa Gathungu. Ya waguthitwo tia gas. Nindirakuribotera kuma. Oi guy, mami, yo ne tia gas. Why? I think we a good very learned correspondent from the coast. Ndego wa Gathungu. Nake riu coast no wagutwarega tusho tuothe. Yes. Gicua-ini. Ucio no wagutwara riu kundira kugwetera. Wa chonyi ku thiini piu. Yes. Where the dressing is very haphazard. Yes. He knows his way around. He does. Kameme kayo kamo igeto Kwigangara. Yes. Sajani goni watho ita. Odu cheaga Thaya Dennis. George Kuria, how are you? Areo kuo. Akoithia raugo nake ni ikarete turukana ciumia ithatu. No arituheirwo kidogo nake.
Yes. No really remote. Yeah. No, actually the good chunk of this country is largely remote. Very remote. Yes. Waji okore moyale okay, the Marsabit regions, some parts of Garissa. Yes. Actually, the larger part of Garissa. Yes. So Garissa tiga Garissa town nire. Yo koge ni upaita esau. Onoge koroka na fareno ya Thika Garissa re. Yes. Wahituka Mwingi riu kindu after 15 kilometers after Mwingi. Very arid. Wona atari bururi ungi waigira. You are right. Kodo Turkana, Lodwa, Lokichar, Odo Komo. Ona coast ye haha re. Yes. Negwe kodo ko arid go ko bururi yoyo. Nagija some parts of Lamu pareyo. Na Tana River. Yes. Kodo ngithie kilomita igana rimwe utari rona ikingi gia thitima. Exactly. Kanaona muti ugetwo muti. Yes. Maturi bururi umwe. Na andu acio ria twathiete kuria ndirakwira twathiete rũgongo rũu rwa Moyale ri twairwo ni andu atiriri mugifika Kenya msalimiane omoe matire Kenya mona atameku batira me Kenya no kodu in fact unatiga ni insecurity ri kodu kwega na ni kundu kungigia maendeleo ri kungihinguka muno taru kundu kungigia mai wega ri it's very arable land. Yes. Bana uko bariko kundu wetagwo Tiati to kuditabarare ni mutaburuko. Yes. Na riona nario ni ria kanaga ni riitikaga wega thi no ngai woma mwendo wa veli wezonga Aiwa tigende andu manjia kuborwo andu manjia kuborwo tene ya toro gatagati ga ikeno. Yes. Nigetha ciringie mondo ndikarugame. Yes. Ndocio noguo riu wa mucere riu tene kaundu kau kari na ka diplomacy kidogo tondu wagiboragwo na ikeno. Yes. Rero rwetagwo songa Joseph Kariuki Kiaro Taramwanze. It must be the formative years. Rero nonge uthikiria ni raigwa ni rwaka before even the quality. Songa Vaiko birada gikemwe Sabe tuthomero mohoro ni Dan Wainaina. Oh yes. Ane turacokereria na mbeca makiria haha pe biliana 9155 count kameme mbeca wikire 99 bob Dani ni arahirwe HSC tungire kumenya OGW HSC wona OGW Samido ni araheirwo kana ni kunominate aranominatetwo Samido heke ndo araheirwo iyo mucoki tatwiro araheirwo tuthomero mohoro ni Dan. Yes. Turacokereria uyu ni Timo na Mburu Sumu one of his best-selling albums. I tell you. Well, and then there is the Guruneti one. Yes. No, Sumu is an all-time hit. You know, Sumu sold as an album. Guruneti yoka the album siyaga abia, so it helped him in performance. Yes. And appearances. I tell you. Sumu. Yes. Wakameme kayo kamu igito Kwigangara jetago board chair Gathaya Dennis. Yes, again goni wado it's a good evening. Thursday tariki 14 mwezi wa December. Ladies and gentlemen. Gato vega iganani ya dhani. 27. Tumana mama D. Yajira kuithia muno. Edaga itheka. Mena D. Anene hetai. Ni wima. Oh yes. Aya. Thank you. Not turamukira ndumiriri yaku atondekira SMS kuhitukira 20014. Kameme FM official thini on Facebook. Angi muno James Jenga oyo adagia thamaki cia pirate hari ya Juja. He mixed
them very delicious. Vile tia thamaki. Ya buta. Thamaki inaitwa buta. Buta na ihoko iga na buri. Yes. Very huge fish. The marakarwera ka meri amatatu very nice. Masana. Idete. Dona waboi wahe kuma Roiro. Mzee lining nake kuria na nyuki mwisho wa reli. Oh yes. Jack Kenyozi Sagana Kirinyaga County 020. Nick Jari wako the immigration office. Shiro wakubwa seeds. Mugo Wanjiro pia tunakucheki. Yes. Dona mwalimu Kemiti wa mure kuma kuria kiria ine mathioya. Yes. Ario horo waka kujira kuria Thaburu. Kuria Thaburu kuria the topless SL regions. The localization ni gemoto warako unoko mulito hera kidogo. No alito hera kidawa. Monica, how is Switzerland? Araga, she's driving through the longest tunnel we are 15 kilometers. Cool. Switzerland. Araga chana ko tunnel ori. Kwina sigi no. Tiyo guthio tuingira ha vaga inyo keigiraga sigi nwe kora nginya muneti now it's a 15 kilo legenda kumanya it's from where to where, Monica? Tunnel ya 15 kilometers. Yes. Okay. Is a fast one. 15 kilometers and there is network in there and radio frequency. Sio mseso. Iyo sio mseso. Oko 50 aiko haha ogo fanga ine rugu. He andu atatu mararaga hori. Riu kuyo ngetuika estate. Eyo akiri estate nyima. Egiga population yegethura MCA. Na no yonder exit in between. Ogiuma. Because I'm sure it passes through a hill or a mountain. Ne magaria 15 ne meja kuraihu. They are longer ones. Thenge muno mundu wetagwo John Maingi kuria Nyeri Town. Asante kunako. Ya megusalimia. Nimesalamika. Yes. Reure. Still on TBT. Heke dugeto harvesting. Magetha. Tugithoma agriculture ni wathoma riri planting, crop rotation. Otuka crop rotation ti andu aingi marutitaga especially rugongo. Kindu kiria kiahandagwo ri ni mbembe na mboco. Yes. Crop rotation yekagwo ni andu ere mena migunda miarie. Na rugongo gutikiri migunda ati miarie githemba kiu. Rekora ati mukero ati ni meta watia the agriculture extension office. So mwahanda mbembe ri kimera kiu kingi uhande kindu kingi oguo ucenjani oguo. Yes. Ayo tia hora na ya ne bebe cieheraga coka ki bebe na mboco ruku gitagati na mboco nicio ciamba ugikinyanira cia mbere cikahururwo cio macikahurwo. Yes. Na ni weragwo ukionio warning ni muciari waku ati no akuhurukie ri akwira ukuriha taki mboco ai kuri ena capability ya kuneana Sayuni gukuriha ta mboco we. Yes. Megwakire bebe kwadu na matari patience masire ya mukohoro wikinya kimera gutire kindu no mahuti mang'ombe mari ile ciothe na kwanja bebe cia gucina nacio ni cia very wasteful muno tondu mungiugire family yothe ni murihiagia bebe o muthenya ri ni mukuhia gakoni o muthenya na nikio riu thirikari nene thoguo. Yes. Ni akiraga capping. Yes. Yo hehia wa bebe. Exactly. Ogionwo mugunda okiuna bebe ya kuhehia without executive uhetwo rutha nu. Yes. Nu aheana rutha. Utwikite uguku na kwaje urauna mucojo uyu Riu mwana ni wauna bebe kwanyu ugathi kuhihiria kwene kuri uramenya aciari matire ku wihithite. Yes. Tona bebe ahehio ndungihihio kirite atararika guothe ya kwehia bebe oguo thoguo ithoma ngathiti kaigua no shora sina bebe one bebe agakonfisiketwo ni thoguo akamiria Orio ngireire. Yes.
Ira kire kuona borithi magicina uria macina abangi manyita Mikarathi kwenye neko mishiredi Wetere na tuwale hairo magicina No kone wakiria njira cia kiriu cia ku dispose cia kiriu Beberi cia kama vegiri cia ikinya ri kugethwo and it would be a very busy season muno ikoragwo January ni rugongo rwa gwitu go bebe cikirutwo cikigethwo na ni muona gwathera muno migunda yathera ndui bebe cikurite biu na mucie ni uri nduma ona tukono igua no cio bebe-ini to bebe-ini na cio cia accused very many crimes. A lot of crimes, including genesis of unwanted families. And criminal activities. There is even a pregnancy that is baptized of maize. Plantation ya beberi. Is it mafefe? Mafefe idili. Ile cover ya maundu maingi. Yes. It's a cover for very underhand things. Ni mushukani activities. Ona andu aingi abangi gutuika majagiria bebe-ini. Tono kwa jabe bebe-ini vagine agucagio ni undu wake ndugitagwo photosynthesis. Riu munungo ndugika. No spread. Yes. Riu bebe-ini zaikorwo we mugunda-ini we iguru wori ari ndungiona any activity ku. Yes. We wona ocio goka. We Muragori Motu meko bebe na Jennifer na mutigeiwa ne vagi moranywa toka Bebe cia kinyare ucia kugethwo and aria matakire ikumbiri see sometimes they would quite be a produce esi ciarite wega cia igiri cia hai yes mune mwasiruta mugunda yes ni mwaikua mwainokia yes kwendo no maciga ikumbi na aria matari ikumbiri wa micunura ri what do you call this ukamionura wamionura ri ndwarutanagia ke mahuti ugacionhania igiri igacurio handu bilibili cikathi ciganiriirwo iyo riu niyo yetagwo drying yes mundu ciacuragio riu rwembe-ini rwa nyumba na hau thutha yes kanona haha mbere ciekatia ciaingiha riu niwathia muci ukona kanyumba kau uria gakuite ngara gakuite ta bathi ya gathanga yes na rimwe overestimate load carriage LC mukona nyumba ni aina manabe kwaje ya mareve muke suroria ibebe icio murenda nyumba egwe no mwaka mu balance load ya axle kuringana na uria Ken hayathanite axle load Alari oreje baiwa dankane na menya uria turauga motiga kuithie nyumba rwere rumwe yes haguke ni muigananie load ya mwe no ungi getha ko ni guthi ithi na thi kindire yes na kwebebe naguo nyumba ni ya nduma tondu ga space kala kaingiragia ngo kaumwa curia bebe na ndio cia ingi hari cia curagio ginya bedroom ya ihi no most people can remember that view ukireta kindu kia mbere wona ni ngara cuhirirwo ni ngara yes tari gypsum na rimwe cingi Remo ciga ikarire muno ciohokeri no igua ya kuringa iniuru karona mundu muraihu aingira nyumba yes atoi ito nyumba ciothe na citiari headroom tuga ai bebe guku ineko mairama ito cia uciruta rucio yes ciakirikia hauri comes to another activity which was also very demanding ya guci what do you call the
the shelling process. Guthandura. Yes. Itho gwetagwo shelling. Yes. Guthandura. Wakinya riu guthandura. Some people who had steel fingers ni magithanduraga o na guoko. Yes. Na guthandura mbembe nyumu na guoko. Yes. Gutura njira ya guthandura. Ni wabatara rwara rumu. Na ni wathia ucera kwa andu. We haria reji wano thisi ni mbembe marathandura ri. Ukahura mkono. Ugacenjia Google pin. Yakwira, your destination is on the left. Ugacenjia loke. Destination in 200 meters. In 200 meters, turn left. Your destination is on the right. I won't turn. I would not. Kwata wakora o mundu ahetwo kondo. Rwe mundu aheagwo kuringana na miaka. Mundu ni muthimire ibutire yake. Yes. Okera urima wa ihuria gathuburia kau kana kiondo. Mukahe muri ya nene kiondo kigima muihurie. Riu ni mwana ta muikia bebe cingima na ukurungu cia bate. Nyuko kagathukia. Ici nä ndå aiä må mutiramenya. You see, some people would be very industrious and innovative. Magasikiaga kunia ikamba kurihwo mukahura nacio nyomo wega. Yes, ikamba at least guthanduka hanini o mucako kagia njira riu ya guthandura. Yes, na ni ciare procedure ningi he ria mwarugama tondu no ikare uru ituba riria mundu ahura mbembe icio na mboco nario agigukora ri acio nä kå ndå njå gä kwera na kå gwitå gä cagi å guo nä guo ngui yao yahurũki ä rå gamä te mbere ya manjia kå hå ra mboco rä ä gä cia nä ithako aire simbaya we kä hurũka ä tuä ka gå cemania na må mä å mbi because the force you would use there and wahuthagira mathata maria ukoragwo namo tuko thoguo ni rakuhurite irari imagination yaku ni yakura ni urariha urarika mwikirira mureriwo muhure saitani. Yes, muke muhure mucukani ugacirumia ukarumia wainga nginya thika inaina wasirumia riu mwacoka mwaita riu icitigarite ri mugathandura they would have you know scattered corn kernels mwayika atia mwathandura kahora no ndirakurora ucio wa guthandura mbembe ri ni watikaga time na ni wa mugroundaga no kiria mwekaga ri ni mwamenya ningi mwathandura mbembe na rua ri umenye mwathandura mbembe ni mwigira stoko ya githeri ni mwathondeka riu traffic ya riu ni mwasabotajaga exercise iyo. Yes, ni kumenya muhumukio sirio cia cotyledons na dicots na monocots to ni mwamenya mwaithandura githeri mugukiria murorane ni mwamenya muthe wanyu ndagigia pressure ya mukuria ki ona ni watu managirwo Mario Broti Siro ndarone mami wanyu mwagira githeri mukamenya wega ni nyanya kiu ni giaca pa tondu githeri largely on average kiria mathaa mau mana giakiriirio wega kia mbembe nyumu na nyayo nyumu ire mwera na muhuthie moko mutigathandura ke mbembe na rua murathandurie ni kumona imi mwera githeri kigirirwo muvi muthandurire guthandura ta ari kwa rari ni ndikuhurwo kigua giki no ngumuga nduge mami akira nawe wikigua muno aiwa neke na baba baba ya damakiara ni ikorage
Nira ikabira mote thiri. Kajua igara ugatire. Ongiathire kundu kora magithandura mbembe wihe mihang'ori. Ni waheo disclaimer. Ona rio yakwa tukiruga cabaci ukehe mihang'oro uguo. No orera wira. Yes. No, that one will ground you. Wewe ukiye korora kana kimu ke bize mugathake. Wagikora wira ino thanduri. Wagikora kiratungata kioho. Iro aba Yusuf warauga atiri kioneki yake utuika architect ri kiathararirio hindi yo ya bebe tondu we mathandura bebe ri micakwe yo ri kwi ndi athondekete afya center na micaku ciana ni ciabangaga micakwe ngorofa athondekete afya center iyo the na micaku ithe amihura icuti agikobobania kioneki yake utuika architect. Yes. Ora go icuti okerwo mitware riko Very fast. Joseph Kamaro. This is the epitome of top cream de la cream. Yes. Greatest of all He times. is now pop. He has a pop touch. If she was poor like a that, I am the one in the pop film. Rwetagwo ikihanda munyuge. Oh yes, Joseph Kamara. No atukenyeria thaa 11 cia hwaini. Akawango ye haha na mohoro ma thaa 11. She is here with the news. Yes. Ni Kenya njero. Oh yes. Na wagethi umwete matonyo atia. Ni Kenya njero. Okay, esi kistere uwe. Na wagethi umwete matonyo atia. DJJ. The Kamame Jukebox. Mutukanio muthaka muno wa DJJ. Asante sana gakao. Wa kameme kayo kamwige tukigangara jetagwo board chair gathaya Dennis. Esa jen goni watho ita. Last day tariki 14 mweri wa December. Oh yes. We na ginya cihande thinacara cia hwaini. Wega ta wega. Yes. Wengio ni gututhikiriria haria hothe uri guku Kenya na kuraya na Kenya. Naenda Missouri. Missouri sambamba sawia. Na no turamukira ndomereri yaku kuhitukira SMS ya 20014. Kamame FM official dini wa Facebook. Thank you. Agakwa irori ritukuhumbuka kidogo. Ritukuhia kidogo. Kuringana na ndumĩrĩri cia mĩhũni iria tũramĩkĩra ihinda-inĩ rĩrĩ. Nyuma page ya Ipra. A few minutes ago, like 3 minutes ago. Yes. And ndona magathika ndũmĩrĩri baguta ma betũrũ nĩ mekũgwa. Na ciringi 5. Yes. Ikwambĩrĩria midnight tonight. We are slowly getting back to the proper trajectory. Mweri ũyũ ũngĩ magĩcoka magũithie ng'ori ĩngĩ kana ore irũrĩ. Mambatirie na kĩbaũ zia. He ta ndithũrũ yabatire na kĩbaũ rĩmwe. Yes. Gũgĩcoka gũthi kũgwete ũguo rĩ. We can see how we get into the year. Yes. Wega ndithĩ yakũrira makĩgũithia nĩ matangathaga gũtanatuka. Makĩongerera nĩrĩo metagĩrĩra gũtuka biũ. Yes. Nao endia rĩu thaa ici matingĩkwĩra atĩ nĩ megũkwenderia maguta ũguo gwatangathwo. Megũkwĩra mena stock ya tene. No korwo nĩ kuongererwo mangĩongerera immediately. Sababu ni Kenya ke? Ni Kenya njeru. Yes. But at least we have a sigh of relief. Oh yes. Dithemba. Ng'ori ri. Tuli yambite kugwa na king'ori ri. Wena itangiria rita 630. No nation is 60 times 5. Ni magana maya na matatu. It's reasonable. Yes. Dithulu yagwa na rufia. Yatawa. Yatawa ni ciringi nyana na ndururu. Maguta tawa. No kugwa. Yes. At least is a drop. Tondu kuongerera kuo ri. Ni majuga muritu. Ni gitoge ogerero thaa ici. And you know again, even the crude oil prices in the globe nei igwete. Igwete. So we would be very surprised magiogerero. At least no tuhumuke kidogo. Tukuria thigo kuna thayo na tugitanywe na January 14 ni makagũithia. Na February 14. Tuthi tugwete ora turabatire mwaka uyu wothe tuthi tugwete. Yes. Mundu kwendete tuhiuhia matone murukomene ni akugite tuongererwo king'ori. Sasa hiyo wacha
Ria kuweta tuongererwo king'ori nigetha ongerere mbeca cia road maintenance. Niambe agure mburiria agurire kuria Kimalel. Ni aiganire na kiria nakio. Yes. Iyo ni kana huthire kiria kiho. Ndio. Ya aiganire na kiria kiho. Aye mo le fathakiari. Ndageithika. Yes. Atiri ari okuo wega. Yeni. Nimesalamika. Murugoto Maina Gibbs Jesse ya theci. Ndakaya dirie theci yake Maina Gibbs. Na ni akirite muno Maina Gibbs. Itakire kumuna nginya bara baba itu. Ni atuguceria kimbo. Tuguceria kimbo. Ono tuka ndona te postete bisha na theci yake. Kikane yake. Atuguceria kimbo. Yeni. Wima sana. Gacuje driver wa mwihoko route 160. Aragore hey thigo kwa nene akiama. Gira. Tokore here hau uri. Shage gomba kuma ngararia kandara. Asante sana. Na tukugite twacoka ri turaba kuhura. Ai muno ne mutungatiri murimi wa kore a SKR urago maragwa. Ndageithika muno mutungatiri. Yes. Agatugeithirie bishop muno. Wa Muranga South. Bishop Karano. Wima sana. Yes. Ni arata kwa muno acio. Turuta wira wa Yehova nao. Ni andu wega. Oh yes. Wima. Ndio. Reure. Heba undu meho tugikurai. Especially rugongoi. Thiko ici no ona undu ucio na ciana cia thiko ici. No tene he maundu utangiekire, it would be tantamount to tempting fate. Mariko. You see, na cia thiko ici ri. Kwina agenire, you see them hovering around. Ithuĩ tene tugikura ri. Mugeni gutera kumakania kana ni mwecimiwa kana no ri. Aingira. It was your cue. It was your cue to exit. It doesn't matter kan maituguo munini. It does not. It doesn't matter how local. Patana mugeni mundu mugima. Yes. When we have shuguri. Yes. No ngionire mundu gicagi oka gucera kundu ciana itirero ithie. Ni agitwo muno. Kwagwo big time. Critically. Tondu ritho tu mugeni aingira. Beko. Oyo. Kona riu ritho. Okay, suguri. Yes. Yo karugamira reji. Yes. Na ni mwathi ya nginya gukora ni gutukire na mugeni uyu ndai na ihenya. Mukamba kunegena hau nja nigetha muheo the next course of action. Tondu mugeni gutukire na muikarire nja muno. Parade commander. Yes. Ya ne rutha. Ati uritero mugeni hau. Ona kiria neana ri. It was actually not allowed. Akune direct. Who are you? No. Ati unio methuwiti wa mukira no tumure. We. Umenye wa mbere tene ciana ciari nyingi. Kindu gioka. Wamba ukineana gwe system. Kialoketwo. System yabe assess. Yes. Imenye wa fwana kana gikumuigana. Yes. Agoro gitikumuigana ri. Yes. Imenye uria gikunanwo. Uria gikunanwo. O mundu agieke. Agie kanyamu. Yes. Mabura nejo. No. Kana yona you have outnumbered the kiria kia heano. Yes. E decide re ure gutire mundu kwa. Gutire the system will hold. No geheirwo ngenge yanyu. Yes. Wanda kongia twekire ati tata wanyu ni oka kauga. Eko waja. Waja. Ni ndireirwo ni urari na bemwe. Irathoma wega mwana wani. Irathoma wega na ni wega. Nyita kaheo ni ndakurehera. You would be so silly to imagine that is an individual award. Uko utari muge. Yes. Kuoya kindu kiu wihimbirie. Yes. We wiki. Ona ngioire umete na kionja. Ndwakinya makinya matano teretwo. Ireto ni mamu. Ndresoke na. Oka. Yo ciana ici ingĩ cianyitire kanua.
oge tengerithia Tugo mugeni oria no cio rarira ni waja wahingwo okapa pero limu akure urathi rorete iguru niki na ni amenya niwe wako influence ndaramenya kiria re nikio giatuma mbe uge wai ndaramenya kiria waneana okuna nito cie individual award nigi kiro thiini wa NGCDF. You have been forced to declare. Yes. Actually, growing up in nowadays, kindu giothe gioka, it was considered an award to the family. Yes. Not to individuals. Yes. No, ne wera okabuni anyoge ukoheo kiheo ki ufatie kuripoti kwe munene wa. Amenyora kugania ndwa yothe. That was the thing. Wajogere hiyo kido thabiti wakiritie. Waga kuhurirwo hau instant. Yes. Niwe yandika bara. Yes. Na he rights utakoragwo nacio. He ciuria utacokagia. Taru ni ugia kodi tataguo ni guthia rathi. Kauga atiriri. Waja. Kana ni ugwithamba tuthie nawe Nairobi. Ata. No, gerogirie mundu akuya when unamenya ngoro-ini yaku no wende. Yes. But the consequences of even accepting that kind gesture. Ni ugwithamba tuthi Nairobi. Ugei. Who are you? Why are you underestimating a regime? Igurio ni mamu. Akiagioria mam. Basaro nawe ni uyigagira ciana muno. Akatuthi noyu. Nyukwa ni aina privilege ya kugatiriri. Ni agoka kiahingwo December. Na ndio ni January. Where ni uramenya wega by December the priorities might have changed. Kana ahenanie openly. Yes. And you cannot dispute. Yes. Awe mutikwamba guthi nake tha ici muthikabu ni agoka ni maraigirirwo moko. Kaigwa kwa maeni. Ugi. Maeni. Wena igirirwo moko. Ena kirathi arauga ni maraigirirwo moko. Ohetie. Nikia tutawara nyua. Ukamenya system ni ya decide tu ukoimithia mweke. Wa guzunguka Kenya. Nigetho uthie na mbere kuofa free labor mugunda. Yes. Gutaha mai. Na magema we na mandu enda guthi na ithwe wanja. Gikwenda. Itugoka na mamu. Tukirasa thi sida ne gatigwo ku. Bueno, uigwo tigwo wendi wa ngoro yaku. You are very much aware. Gotire any what do you call this? The welfare bit. Yao gweciria. No aciari tene marora makona atiriri muthutukanio wa ciana ri ndukarikia wega ito ndugutire relative wa kuwa mbogio always a favorite especially ruwa ikoro ugituetwa mama guo cio kana tata guo cio. Yes. Na wina kauge keho gake mabuku na ni wona ka we kihariro nale ukiri siblings cia thecire. Yes. Siblings cia theci ni cia guthimagira maica muno. Ona warigo magwa ni kurita. Wakiga haithuru like ajetekire one government approach. Like vile bwana wote. Mondo wito gicagi. Akuirwo ro ugo mokite ri ici mutumia yuka wa sister yake aikora matari kuo makiwa to megukite uria mabangite last time moke mamuoe to ni gwa gibangitwo ri makimura withambe ngira ngari
macemania nake Bobo maragwari acukeire hau wathiĩ kũ Watata Nairobi nĩ wagire nyũmba kuo nyina wa binde thiaga iĩ mwana ena ndawa atiga ndawa icio gũthiĩ kũherwo mũciĩ caitani ũyũ nĩ kũgũrũka ũgũrũkaga we mwana kana we ndaimono we ũguo nĩguo gakuo thiĩ ũkendio Mombatha iria-inĩ cindu ĩno kwa Masoniki no kerĩithia thuiti hau ya kamũtĩ ũikarĩte gĩtĩ gĩa thutha ta Wasiri no gũtigĩtwo mũciĩ ũyũ tata njĩrire tũthi nĩ anjĩrĩte akwĩra mũthiĩ nĩ nyũkwa cenji ũyũ nĩwe tene ciana nĩ ciarumaguo kwĩ iyo ngĩmaruma nĩ magĩa depression mbũri wewe tauma haha kana ngũrage Tyrant ũndũ ũcio mũndũ ndariganagĩrwo imagine ũcokithĩirio Bobo acurũrĩirio Bobo bambu-inĩ umĩte rĩu nginya bara cia matũra ũkona rĩu nĩ mwanyita highway yes umenya ũkarigwo how can the world conspire for such a coincidence atĩ nyũkwa nĩ hĩndĩ aragũra indo hau Bobo one ngari ya mwarĩ wa nyina arũgamie na ũcukithio na ũcio wĩ hau thutha tatigai nauge wĩna mũrimũ very contagious ũrabatara quarantine ũyũ nĩ egũkũrwarĩria ciana reke ambe acoke rũgongo ukauma from private vehicle Pujo from Peugeot 504 to Hilux ya kuangalia mbere bila kuketi no menyo rathi ukiririkana uri urathi uri uthagathageirwo mucie bare tari ya muthenya umwe ona siblings yaku cia kuona cikamenya kai oi aitani ni atuneanira koge you see you were okay you were okay with going onina ko ciumia igiri ithatu ugoka kurihiria na bara no na ndonathie kioho kia bara ni ugatumikira wi mukenu ona wahurwo acoka govira buena foto vai let me tell you historical injustices imwe iria tutaraga ri imwe tukarehirwo iguru eti guku thi hapana ajini ucukithĩirio Bobo it can be very painful we riria muingĩrie rami nĩ kwanja rĩu rũgongo rũu rũtiarĩ rami tene na kũu Iego riria muingĩrie rami hau nĩho wonire redemption bas wĩma Nairobi here we come yes Kiama Tower are you ready for the son of the soil na mukahetuka nginya county headquarter yes wacoka wakora mũgĩko ta wa covid ona wakiona atora arota oh they cannot get worse than that he cannot aya yo de leito gũcurorio na mainjinia maria mutura ngai namo hau ngai aigua mwarimũ James Mbũgu auga amũtimbo okĩra Dinasare tigetie ndagĩka mũgwanja nĩ magĩirio nĩ mũndũ wĩtagwo Waititũ kuma kũrĩa Mathioya kũndũ gwĩtagwo Ngũtũ no ti Ferdinand Waititũ ũngĩ Mathioya auga nĩ tuokĩrie ironda ciake cia tene tondũ nake nĩ arĩ ahũndũrĩrwo keno aumĩte Mathioya no now that is
that is a human rights abuse. Keno nä kå raihu Keno ä yo nä nyamå iria ciätagwo atä cia ICC crimes against humanity. Keno nä okä te må no akä hå ndå rä rwo Keno no Keno kä onete dual carriageway wonete margins with dual carriageway 200 meters ahead. Ucoke one ndaraca ĩrĩa yake etagwo te kambuni ĩrĩa yakire barabara ĩyo ya duo TMAM construction bas wonete bara na Thimandĩre monte okire city ucoke ũhundũrwo rũgongo. No, that was inhumane. Keno nĩ kũraihu No, remember they can be heartless. No, but back then people had zero chills. Zero kabisa. Zero chills. Leo torodi debe no. Na kama ule mtu alisema atakupeleka home uone wazazi amezima simu. Nina alibadilisha. Mtu akuange mteja siku 3 na unasikianga anaonekana gatuma area. Yalinda kupeleka home ide. No, it's true. Live with it. And you know people don't fall in love in December. Nethira chalala ndagĩka 2 tumire na rũrũ rwa Pamela Orchestra Lei Wanyika no tũgũgatirihĩra ũmũthĩ jamanie rũcio same time. Thank you very much Catherine wa City ni yake ni muno nero. Salimia coaches sana masana mbia bado tuko hii Rogongo. Deadly ona jenga wa nips. Yes. No arabu tithia ciana kuria NIPS Technical College. Nalizi Wanyoike Preparatory and Senior School. It's a commanding voice. Board chair Gathaya Dennis. And wonderful duo of Homoka is loading right after this beautiful band of paradise from Mosiah. He takes us away with the news. Yes, no, that the media had the news. North, east, west, and south. I don't know how authoritative that is. Initially, no go to a kaka. Allah. In the north, east, west, and south. Kumango, okay. Ngongo sio there. Yes. Amena the yumaga huho. See you. See ya.